Fila ngale ndlela leyo ufila ngawe. Phela khona uthola ukuthi usudabukile na ubuka istory uyazwela na ukuthi ngasibe uzomenza njani ke manje uzomenza njani yabo leyo ngisho uchaza ke khona umuntu okwazi ukuchaza like uzumlinde thatha kubeke umnqobi mfowethu umnqobi mfowethu ukuthatha kubeke mfowethu yazi kunendaba yexoxa ethi umnqobi can talk umnqobi nami ngivumile akakhuluma umnqobi yabo into ebulala abantu ngesikhathi eboshwe esejele abantu bathi mabechaza mabemlalele kuba ngathi nabo babekhona phakathi ejele naye kungena icall uma wakhe efonelwa ingane yakubo naku sekuthoka usewasho uyabona nje storytelling mfethu yeah alright so bafo singaphakathi insight manje nina bendlondle nophapha ekhanda angifuni ukuba mude namhlanje lento ukuthi ngibe mude maqale iyo le edala ukuthi igcina ingabe sakwazanga ukuthi phela ngifuna ukuthi sizame ngakonke okusemandleni namhlanje siyiphothule le ndaba yakho yanamhlanje yebo so angizazi noma usakhumbula ukuthi ugcinephi ya ngisakhumbula ugcine lapha khona ukuvuswa emjondolo kalomfethu yeah uphuma uyabaleka lo uyabaleka lo mfethu yeah nami ngokuthi phela ngilele yeah anginaka ukuthi kwakwenzakalani ngoba ngitshela bafuthi ngezwe sekuthiwa vuka sami ngithi mengivusa amehlo ubuse ngibaziyo kodwa awukhamba ukuthi kufike la kanjani usibabani mengibona lo mjida avele ibuye imemory cha showcase sijumpile story kade usesibhedlela kade ngisesibhedlela awakapholi angakapholi nakahle nakona njengoba ngihleli kalo mfethu ngamtshela ukuthi eyibafu kuyi risk ukuthi ngiyelekini yabo ngoba anything engenzeka iholide ngixoxa ngisho ngixoxa manje ngiyaloko ukugcina ekhaya kwathiwa ingoba uyingane yethu and futhi yaqala ukuthi iyaqala into kanje futhi iyaqala kwena kwenzeka kodwa sithola ukuthi ziningi izinto obukade vele usuqalile uzenza kuyikona ukuthi bungabanjwa futhi beyingafiki la ekhaya futhi la ekhaya begcina iphelela nje ukuthi beyikhuluma abantu nathi besinganaki ngibuyela imemory bafo ngisho ngithi babambile lapho manje bangibambile manje yabo mengibamba kuphume umakalo mfana lo ebuza kwenze njani kusho ubhuti wakhe ethi awusebalekile umngani wakhe ade fike naye izolo kusho ubhuti wakhe ukhona nje egcekeni futhi ubhuti wakhe uyibonile lento besevukile mina ngibhizi ngilele ngithi kanti naye uzoyibona fast kube bukhona ukuthi eyongivusa kwakhona lo mama wala ekhaya uyazini ukuthi ulelela ekhaya akazi ngithi lo mfethu unekamera ngaphandle uyabona nje Professor Mensakhulu uthi wakhela umjodo lapho ngiyibona lento outside so mhlawumbe bawu2 bawu3 nabafana ndala lapho kodwa wena ngenxa ukuthi usuyabhema usuwenza ezinye izinto bekubalekele obhuti bakho uthina abafuni isimeli sokuthi lokuba nokusela ngalezi zinto zakho begcine bekudedela behambe bona mhlawumbe udlala ngaphakathi futhi nje ngelinye ilanga kungenzeka ethi umzali ehleli uma enengane yomfana kungena abantu bebulalela ingane yabantu egcekeni nengazi nokuthi adilele la engazi ngoba phela ngenkathi ufika no bra wakho nawe ebusuku mhlawumbe okay nihlangana khona uthi bra mkhuleka inkinga solale dladlena ekiflop ngeke uqale yona kama ngifike nomngane wami kanje uyamzathi umfake emjondolo umngane wemkhuba le ngoba niyantshontsha naye showcase futhi ngeke ufune ukuthi ebonwe ekhaya ngoba umakho uzoba nesizathu sokuthi ushuthi wena bafaka njalo usikhuthini la naye usuke efihla ngaleyo ndlela okay efike lo mama embuze kwenze njani kusho ubhuti walo mfana ethi hayi usebalekile usibambane umuntu afike naye ufike nosibanibani hawu umngane osibanibani so ngoba uyabazi ke manje nawe sihamba naye lo vele lo siyamazi umngane wakhe usebalekile uyena besingamazi umngane wakhe esizwe kuthiwa behamba naye bengithatheke behambe nami khulu ngiba ke lapho ngasekhaya nixoxana endleleni bafayeke into sesixoxa endleleni kwakulezo impamana nje ngishawa ngathi pa uyajoyela wena Qinisele yona Qinisele usiboni wena akodwa uzokhuluma phambili asifuna ukubonisa nabantu la yabo nje impamana encane ngishawa ngento eziserious kodwa into eziserious bayiphethe bafu ngoba abanye babehamba ngemoto abanye bagibele emotweni abanye kwakuba ukuthi bazohamba nami ngoba kwathiwa hayi ngesimfake emotweni sizohamba naye nje bembone nje ukuthi simbambile ufeleba bahamba nami indawo ende kanjani Professor ngokuthi mhlawumbe usuka la uyemarket sikhudla leyo ndawo ngoba ngithi isezantsi ngasekhaya kuthi sohlanga ezantsi emarobotini bakhuphuka nami ngomgaqo nje bangibuka abantu kutheni umfana abuza ama-house thini bafethu so asimbambile ufeleba bamba nami abanye bangibona bangaziyo Qinisele ubanjiwe ngempela bayazi ke vele abafethu nje abafethu abama-out around ukuthi hlisi fika nezinto thina sidayisi bayabona nawe shuthi ijumpile ushayela umuntu orong
ngiyathathwa lapho bafundi ubekwa ngasekhaya konje ngibekwa ngasekhaya bafhe labantu bangishabe relaxile bafhe bakuthethe ngashawa ekseni kwazi waba mhlawumbe u2 nakhona u2 sekubuye abanye abasebenza abahlala ngasekhaya aseke bayalahlekelwa futhi nabo kodwa bebe bayafika ayibafika sengifucked up sekubukhona ukuthi nayo umuntu eshaye njengoba ngikutshela ukuthi bafo yathi imiqala induku bafo yashekhanda yabo ikhande bafuna ingozi eziningi kakhulu njengoba nje ugqokike ngiyayibona nje le zonke lezi ingozi bafo kuzona ezala eThekwini eseselokishini mina eThekwini ngalo lolo suku noma uyithu kwehlukane ngalo lelo suku ngitshena even this bafo ngiyabona umthongo lapha ekwesheni kwadabuka nje la kwavela lenyama bafo ngakaze ngiyibone nami ngoba ngathi mase ngiyibuka lento esibhedlela sengiyibuke esibukweni ngasho ngathi hayi shoot bengibulala ngempela lo muntu manje uyikho lapho uthi bathi khona hayi usephume neso ila khona baze bangeka ke bafo yathi iqala ishinduku bafo kwathi guruguru ngabe ngiquleka ngishaka phansi thiwa ukuquleka kahle kahle bafo usuke iyona indlela ophumula ngayo mawushawa indlela ophumula ngayo kodwa uthi umuphaphama uze hayibo nalapha sengishayiwe ngokuthini usukusulele phansi abanye abantu bema nenhlizweni bafo omunye ukushangisha usuqulekile bemthitho ingeke usefile bafutha simiyeka ethi hayi akafile uqulekile lo uvuke mhlawumbe uzokushaya mhlawumbe 10 minutes bafo isho kuwena induku yazi uzuphaphama ngempela usuzwa yona induku uthi hayi hlala phansi wena uyashawa la hlala phansi lapho bafo ngashawa babone ukuthi ayisesimshayele lo muntu kodwa manje kufanele simshaye esekukhulumile okunye simrelaxele manje khulume ukuthi walahleka lapha na ngoba ngitshena ukuba futhi ngalelo suku awukugcina ngishawe nandi and futhi ngathi mengabe sengiphuma esibhedlela ngahlala mhlambe isonto elilodwa ngasekhaya kwakhona into engitshenayo nje mfethu ukuthi hayi angihambe manje angiye kwenye indawo ngoba la angisayena umuntu oright yabo indlela engangishawa ngawo bafo kwaphuma ngisho umama bangakaze bephume emabe kwenzeke isigameko ngasekhaya kodwa ngalelo langa baphuma njengoba ngitshena bafo ngashawa abanye abazi bathi hawu usashawa namanje usibone bani mina ngizokuthiwa ubanje uyashawa ngisayothenga isinkwa ngize ngabuya ngabambula yena esitolo sithini namanje usashawa hayi ngeke yekeni ingane yomzali bakwethu phela nayo izaliwe lengane kwathiwa hayi ema lo mfana uphunyuka bemphethe yabo zonke lezi zinto lezi ebethu beyithatha ubengaqhekezi ubesha unyawo ebusuku belela abantu ethathe lapho niyavuka nonke niyadumelana ngomakakhanda ungena kanjani solane lodwa ngisho la solane lodwa nibukane kabi njengoba kuthethe bafo kwazi washaya umunye umfana wakwenye indawo ngokuthini bese bheminsango bathi uyena kanti xaxale ngizodayisela umfana angidayisela ngifoni ngasekhaya memory card icabanga bafo eyangibambisa ukuthi beze bebe nayo beze bebe nalo lazi lokuthi kahle ifoni yalahle shothi yatshuntsha usibanibani sekudlula isikhathi abangizoba nje memory card ukuthi ngidayisela yabo labafana abancane basafunda ikole basangena ema high school bathanda amafoni upload ingoma shothi ngadayisela omunye ngasekhaya kanti uzothi methi yebona igama lalo muntu neyithombe mhlawumbe ithombe ezinye zasedilithiwe kodwa nje khona lezi zinto ezibonakala ukuthi from sibanibani no music indlela ubhale ngayo yabo lonto uthi sabelo tracks yabo lonto best yabo lonto bhala igama lomuntu kodwa kube khona something like ama video kodwa uthi ufake igama lakhe ama VL uthi uzofaka igama lakhe mhlambi the most I like mhlambe music like ama album ukuhlukana ama album ngoba le memory card mayifake iveza yonke into image wathi bese ungena lapho uthi uyafunda okay ithombe kanje nami ngingabanjwa kanjalo naye uyasho lo mfethu ukuthi lo mfethu lo ngisho ifoni asibambane asatho yena wadayisela umfana omncane i-memory card kanti akazi ukuthi izojump wayithatha kanjani lo foni akwaziwe hawu njengoba usibani manje zamthilikela kanje intaba kubo eshawa ubhuti bakhe bethi uthathwe yena kanti ithathwe yimini ngokuthini indlela engayithatha ngayo kunomuntu lapho thena ucela nje ubaxoxele ngonyawo nje awubathathe nje ubabeke ngonyawo unyawo bafu ejulile le nto ejulile baba yazolundisa isolundi thina kwekungena abantu endlini sihleli bathatha iradio bathatha ifoni silele ebusuku bafule yantu usathana hamba nethonela khona usathana ngoba bafula phana usuku wena nje ukuthi ufuna ukugumula icathulo kungabe khona into ezokubangisa umsindo
akuthi mfethu abanye abantu kunizinto abake bezenze bengana ukuthi carelessness le like siniyalala siniyavala yeah amawindi thuthi ngcineni wabhusha ntambama yeah nangawavala yeah namuthi inhla avaliwe amawindi kanti awulivalanga hey osikhotheni ngazuthi uyeza ukuthi hayi la izokwenzeka izinto ngoba uthi qala elithinte ayibulevuleke bese yalishiya lapho usafuna ukubuyisa kahle umqondo ukuthi okay njengoba livilile walini into yokuqala engizoyithatha nje engekubangisa umsindo ebusuku umnyama kunjalo phakathi umnyama ukuthula balela abantu cabanga wena ubusuku phakathi nobusuku mhlawumbe uphaswani unohlela ubhekile kanje ngokuthi ufuna ukwenza lento ufuna ukuyenza bafu and futhi ugcina uyenzi vule kahle iwindi ubona so TV good amafoni onawa la manje kukhona ukuthi ngene kona ibhedla kathi la yeah kodwa iwindi lifuliwe hey kodwa bafo mengiwabona amafoni kanjani ngizogcina ngiwathathile ngizogcina ngiwathatha noma ngingangenanga phakathi kodwa ngizogcina ngiwathathile hambe uyofuna into wende hey khande kahle hey ukuthi bafo hey manje kuzobe ngazi ukuthi ngijampisa yabo hey hayi phela ithi sisave umphakathi at the end of the day sizama ukusave umphakathi mfethu yabo mfethu le yanto ithi jule kakhulu bafo yabo uthathe induku yeah ende bese le nduku ende uthathe isaka ngizaliboya isaka ngiyalibona isaka kahle ngathi niyadoba manje yeah la kukhona into ekuthiwa ukubhabhisha kudala sathi ukubhabhisha uthi omunye bambe inet ngala nangala bese sikhukhuluza kanje ufishi sibahlanganisa yona le yanto uyayakha ihlanganela kuphezulu kanje ucingo lo round yona ile ngala yeah abo mfethu ifoni kanje noma kuthiwa ila partner ndawo kodwa ngizoyidonsa ngalolu lutho ngidonse izifike la ngathi sizonke yeah abomisi uwafu olunye side ngala ini side ngala itafuleni ngifaka kanje lento hey skills nje isigurugudu phakathi ngiyidonsa ngisho kuthiwa awu5 bafa chargewe nike yangena la yabona echargewe ngizoyingenisa engakuba intambo yadonsa iyayithinta lapha ngathi isizophuma lapha abona nje isila isingenile lapha lo ngiyinyakazisa le intambo yoziqhumpuke lapha echarge iphume ngoba phela no isingangenile kakhulu ukuthi bikezwela nje udonse igcina iphuma lapha iphuma vele isila phakathi ngiyadonsa bafona ukuba ngathatha yonke into ngisho imali bafo uyayithatha ngisho uwallet uyawubona wallet njengoba ngitshela bafo indlela engidobe ngayo ifoni uwallet ulula kakhulu ngoba ulula vele nguthi mike yazi iqhulu lento yangena ngaphansi muvusi gurugudu ingena ngaphakathi ngoba vele into encane ithi isaka melithi isaka liyakwazi ucambalala lingene kodwa mase ngivusa lizovuka nalo khombisa ukuthi liyisaka ngiyathatha ngifake kodwa manje unyanya bafuya inkinga ukuthini akufanele umuntu ngoba uzongena ngaphakathi like uzongena uwena okay abanye bayigumule mina bengayigumule ngincamela ukugqoka iskindi at least ngaphansi hayi ngeke ugumule ngubo bafuka istory yakho uthi uzayihamba kanje cabanga uzobanje unqunu hayi ngeke ngone iskindi yabo iskindi encane bafukhona izikhindi encane ezilule mufake sona okay ngaphezulu ungaqoqi lutho nangezansi lapho uzowenzela isafety yakho kodwa nakhona wenzela isafety and futhi wenzela umsindo uthi umsindo ungabi khona ngoba phela mugqoka iskindi kuphela akukho umsindo khona yonke into oyenzayo nje kancane lapha icathulo egomula ngisho amasokisi kufanele uwaqoqa hambe ngazi icathulo step by step lapho uhamba phakathi bafo ungena room to room uhamba uyababuka abalele bakhamsini abona umuntu useduze kwakho vele khonqa kakhulu ngathi uzovuka kanti hayi into usuka kufila kushuthi naye phela ngithi umuntu uyasinda umuntu ngoba abanye bafo sike siphume sesigijima sesibaleka ngokuthi omunye mhlawumbe kusuqoqe waqathi kodwa nje uyabuzwa lo msindo kancane yabo phela bafo okay ungangawubanga umsindo angawukuba okay engeza umuntu olaphana kodwa lo la khona ukwazi ukuthi uwuze umsindo esebuthongweni eza ukuthi hayi khona into engathi iyadonseka la khona ngathi itethe yadonseka ethi mehle phuma lapho ushiye yonke into yaphuma group ngoba vele uthi ungena indlela yokuphuma usuyivele inganithiwa abanye angithi most yabantu ukhiye bawushiye eminyango mabekhiye abanye bathi mabengena for unyawo baqale beyovula eminyango befike bevula ukhiye nje hayi ukuthi avule ezithi glokoti icala lathi afika phendula ukhiye bese ke abuya kenze ingene ngaphakathi
ngoba phela yonke into yenza abafo uyenza ngenono yonke into kahle nje ungajahi ngoba uyazi ukuthi la umsindo nomsindo ozowenza ozobangela ukuthi engakube beyazouzwa labantu abalele ucabanga membe vuka bekuvalela la ngaphakathi uzokwenza njani nanokuthi futhi yabona mathiwa nivuke ebusuku ngilele kumnyama endlini umuntu uvela usengijamela novalo lingangishaya mfethu ukuthi nento ke shaya abantu uthola ukuthi usembonile usesabuthele umphethe njobe sembonile ulapha ekhoneni umnyango ungala hey kodwa esikhundleni ukuthi ngabe uvula amehlo embone lo muntu ekuyena ngqo embamba kodwa usazoqala ethuke ngokuthi futhi umthuko wakho wazo nomphethe isibhamu thatha ishansi kusinawana mungaqala wathuka uthi sathi action uyanyakaza udla phansi uyaqala ebuka umqondo uthi ngingambambi ngani lo muntu sephumile umqondo uluza ngalesikhathi uvuke ebuthongweni vele kubuthongo mfethu enye into ukadulele flat uyaphaphama sekwenzeka into uzoqala ufuna ukubuka leyo nto eyenzeka ukuthi kwenzekani hey yena usinawana usuyekubhekile kanje ngoba usuke sekuzwa esengqondweni ngathi uyavuka uthi uqamba uvula amehlo noma uqala yaphuma ezumqondo uzobuya ukuthi yazi lo muntu ungcwele ukuthi nje angiphaphama nokupaphama vele ngavuke ngube ngaqonda kuyena which bengeke wenzeke futhi ngokuthini usuke ungazi nawe kwenzekalana nanokuthi into ekudumisayo mfowethu into ekudumisayo nje kakhulukazi ungene kanjani lo muntu hey usela bekhoneni futhi showcase into yamatezila shoot ayisekho already ayisekho kodwa lokho ngeke kubuye semthamo uzobuya esephumile usubuya futhi nawe ngithi kuzama umjaha usubuyile umqondo uthi usephumile uyabuya showcase uyithathile into zami losikhuthini la hey ngoba ngifakile lapha ifoni nesikhwama no wallet nesibhamu sami lapha ethi uyalivula ngempela asekho wasibhamu cabanga umunye umlungu angazi kuphi la but around Durban kunemunye usinawane engangihlala naye ngale Dalton wayeshaya nento kanyawo wamdubula shuthi wathi mayimdubula enhlamvu yangena emlonyeni azophuma la emhlathini wawazi ukuthi phula ukundla yaphuma baleke usinawane oneyithoni usinawane ngisho ukuthi uyamdubula uhamba naye inhlamvu baleka naye inhlamvu enganamane ofela le kude ngaze fele kude lento eyenzeka ke nakumina la eThekwini ngadutshula kodwa ngangasarenda ngijula ama security blues ngala eMorning Side ngaqhubeka ngabaleka la ngezwe khona ukuthi ngidubulekile onyaweni ila khona engafika khona ngathi ukuphumula ngithi mengithi hayibo igazi bafuna ukugijima yabo especially uzoshaya kulezi indawo nje njengonyawo isandla ungagijima indawo ngawo abafuna hamba uzofika epoint ungezwe kodwa la uzofika khona umoya uthi kwehla uhefuzela kwehlele khona ila khona uzozwele uthi uyabuka ayibuka igazi uthi lento esanda kwenza komunye usinawana la bamdubula udutshulwa umlungu nakho nomlungu bethi ucisha ukhiye emotweni yakhe erobotsini mhlawumbe uyamazi lo mfethu uhleze edlula la nentombi yakhe ngenzani ushaya irobots bamdubula esandleni kodwa waze wafika emaskani kuyimayibona ukuthi idubuleke esandleni hey esetshena abafethu uthi hey bosi baba lunegazi lapha cabanga yini igazi lakhe lisashisa nanokuvalo ke lokuthi hey ngisho ngibulala umlungu ngoba kwasala kancane uthi embulala cabanga ngoba udubuleke isandla hey baleke kodwa still wabaleka wazongena emaskani mefike emaskani ila khona fikela khona umoya ngathi uyilehla ke igazi yebo mfethu nabanye kade bebona vele ukuthi ibusi bami ngicishe washona yilo umlungu bethu nginamathele bethu nginquma kanti ulimele la isandleni ulimele nje la lo mjidi yangena la inhlamvu ngenhlatha yangena la yaphuma hey wasizwe lokho bamthela ikhokhi ukuthi esithi unga explosive kuba ngizamela imeter tax wagibela bafo izolo ke wachitheka mfowethu wakhuluma ngendaba yokuqalwa nje kwezidakamizwa ukuthi what was the vision, what was the plan behind idakamizwa babekade befuna ukwenzani awusixoxela wena ngolwazi lakho umsuka wazo bayasikhohlisa nje mfethu babedlala ngathi mfethu futhi lento namanje sangidla mengibona bona ama mafia lawo amakhulu phela ukuthi abantu abaningi la ababaza abanye abantu abo bayibonela labantu abadayisa kunama big mafia baba ongeke khona umfana desho lapha khona ongeke into ucabangela ukuthi is a big mafia ye drug lo yena usupply drug eThekwini hey uthi uyambuka umuntu smart guy uhambela ngeMercedes bulala abantu uhambela nomfazi wakho uhambela nengane zakhe njalo ngesonto esontweni lo muntu yosonto ngeke umjaje kodwa uyena umuntu ngampela ke usupplyer la eThekwini laba badayisa amakilogram amagram
kodwa manje ngisimo sokuthi thina mfethu siyazi ukuthi nabo lento obusebethule kwabanye abantu ngeke silwisane nabo thina umuntu esingalwisana nabo abantu laba bavumela ukuthi ingene la lento ngoba kuzofana uzokhomba umuntu odayiselayo amaphoyisa embamba amaphoyisa mesembambile azofuna imali noma ethini usikhombise la ithathe khona la ithathe khona uzokhomba umunye umuntu naye lo muntu uzoboshwa uzokhomba uzoshaya imali amaphepha ithi le ndoda ubisi luthengwe spa kodwa lisuke emaplazini so wena mawushaya uspa ukuthi ukudayisela ubisi uyakafana nento engekho lento engihlezi ngisho ukuthi mina thina ukuthi abantu abaningi abanalo umqondisi nawo thina sesabona ukuthi kahle ama drugs system ya government bro ngiyakusho nje lokho kodwa nje ngoba phela mina mfethu no mfethu sibona indlela angakhulumi ngayo ngawo akakhulumi ngedakamizwa akakhulumi jobo staff ngizobuza nje wena bafo umucabanga nje wena bafo ukuba amapharo government akawafuni nokudayisa ama drugs ngaba akakavali lokho ngabe usekuvalile yini ngamhlula ukuthi evale lokho bakwazi ukuthi begade izwe livaliwe kuThaqa bafaka ama social media ukuthi ngabe khona ngisho sisodwa isitolo sizosebenza kwenzeka futhi ngokuthini into ababefuna ukuthi yenzeke ngokuthini babezama ukuthi belwe nalesifo bangahlulwa yini ukuthi khona khona into eyipari uyithatha uyifaka ngaphakathi siswe endaweni ethize nje sohlaliswa khona bangahlulwa yini lokho ngoba ngempela baningi abantu mfethu abafisa ukuyeka lento kodwa uyabona ukuthi ingoba manje basayibona ngoba phela mfethu asikhulanga mfethu sichathwa ngalento asikhulanga sincela lento ukuyiyeka kulula mfethu mase sizwile ukuthi siphelile nangayitshela ngenhliziyo ukuthi hayi it's shoot ama drug is done manje kodwa ugovernment uyena ubhebhethekisa lento ngoba phela akusizi ukuthi uzokhomba umuntu othenge kuyena lo muntu othenge kuyena naye ukhona abantu athenge kubona kube khona naye lo kuze kugcine la khona laba bayithatha ngempela ke la emtateni la ifika khona iphuma le ko Brazil ko Pakistan ngoba enye binokufikela ku Victoria uthi ifikela ku Victoria nakhona indlela efika ngayo ifika ngenye system ongeke kunake uyibona isitokwe la lethwa amajaja what kanti kunamabhokisi amabili amathathu ngiyaphethe yona lokho kunye ke kudidisiweka amajaja amapawucha yonke into ke futhi thina siqubula lama cardboard siwafaka ngaphakathi asazi kodwa nazo sikhonana ngokuthini futhi nathi ngeke sivulele uqashiwe nawe wenze uthole lo 40 rand uhambe uyibhemela kona nje lento le uyena ugovernment impela umuntu osibulalayo kodwa umuntu uyamchazela omunye umuntu hayi ubona ukuthi uyaphupha ubona ngathi uyaphupha kanti thina sesi experience ile sesihlale bafo akudlala ukuhlala iminyaka emingaki eThekwini uhlelela into eyodwa so bafona qinisela ubukhala ukuthi kahle ukuyidala kwabo abantu abayidala babefuna ukudlela osomaqhuzu umnotho bona babeyitshena phela ngalesa sikhathi ngizabelungu kade beshaya amakokini beshaya what abelungu kade beyibhemela lezo idakamizwa lezo umuntu omnyama nje besibhema ngokuthi mhlawumbe wabona umlungu esibhema noma mhlawumbe umlungu asebenza enkampanini yakhe mhlawumbe unokumbona ebhema wahalela mhlawumbe omsisa ngalelo suku naye usenokubhema naye kodwa uthola ukuthi kahle kangafanele ukuthi akuyona into ethi idayiselwa thina ngoba thina siyaziyo abantu abanganalutho bona mase besho bathi kahle bafika nalento ukuthi bezokwehlisa umnotho wabo belungu ukuthi bebangene bazobangena ngale system ngoba lento bayazi ukuthi umuko wayiqala you never leave it and futhi umuko wayiqala iyohlezilwa nephakethe la wathi omunye umuntu wathi ngisho wezobekisa ngoRyan Store wathi wakhomba uRyan Store wathi umlungu walapha ngamshaya ahambe ngophaca ababhoboka ithende uqinisile bangaku bafa belungu kade beona inkampani ezinswembu kodwa namhlanje bawusinawana basemgaqweni ngerock nje yodwa njengoba ngitshela bafo okay bona lento bazama kodwa shuthi bona bagxila ngaleso sikhathi laba bekhona iphendukele thina manje lento ngoba manje shuthi iyasebenza ngaleso sikhathi lapho babekhona iqala kodwa egcineni labantu laba bayideliver bakwazi ukuthi besuke nawo le bezoyiletha la ngoba phela belungu is not like into yamanje usabelungu into mhlambe enzeke kudala ukuthi bengabi khona kanje bebekhona bona impela belungu ngoba manje sekunzima ukuthi ubone umlungu ngempela uqhonqa ngempela umlungu onemali ushaya idekedeke lejeni ehambele nomfazi wakhe nje uthola ukuthi uyabona nje ukuthi even ngishama earrings zabo igolide sekukancane la labo belungu lapho sebahamba abaningi
ingane nje eyikhule manje iyouth yethu nje manje eyikhona ebhema ama drugs abelungu kahle labelungu ababefuna ukubakhawathi yilabelungu laba bephethe izinto bathi bezoletha lento ukuze mekwaqala wangena kulento bayazi ukuthi udayisa ngisho umuzi wakho usungasanayo imali bona ke manje lento ayisebenzanga kubelungu kanjalo iyasebenza mhlambe kwababili kwabathathu thina ukuthi sithanda izinto sayithola sigaxele futhi uzubone bafi thina sithanda kakhulu ke manje edlula bona ngoba bayabaleka belungu abamapara la eThekwini nje njengoba thina sibhema nje la eThekwini kodwa abantu abamnyama ngeke kubabala ngeke kubabala ngoba ngisho point okay banengane point kodwa abafikile ngangakuba badlula abantu abamnyama abekho nje abelungu la khona ofice kulezi ikhongo kubhenya kuzona ukuthi bona abaningi ibona thothi be15 20 baba mbalwa nje nakhona ubona ukuthi okay isho ukuthi laba bajwayelele ngalapho beqala ukubhema ngoba phela abaningi bebefika la begqoke ishama uniform yemfethu kunomunye umjito wayesebenze yimetro mfethu waqala efika ehamba ngemoto yamaphoyisa yemetro hamba ngemoto yemetro waqala wafika yena waqala wafika ngenyawo waqala wahlala wagcina waphelelwa umsebenzi awu omunye mfethu kade yiphoyisa ehlala naye efika la mfethu begqoke uniform yamaphoyisa azamtshela amakorekwele ukuthi hayi mfethu uboza umuntu noma ugqoke noma iskipa ngaphezulu kube ukuthi okay mhlawumbe ibhluke nebhuzu okwesibani kodwa nje like iphoyisa eluhlama kuthini ngoba siyamazi ubhema lento esibhemayo kodwa ngitshela wagcina bra wami engasasebenzi saphela isibani mase besho ngabe behlala naye ngakube lokushini bathi kade nemoto thina simazi nje la esefika nje ihambela ngenyawo thuthi wehle taxi udayisa yonke into bafuna lapha nodayisa yonke into engakuba umphefumulo uyadayisa ngaba udayisa abanye ubone ukuthi ayisekho into engayenza nomuntu ubone ukuthi abone usejeneli impilo yami fact ngoba bafuke ungitshela ukuthi ngishaya ngemoto ezu3 nginomuzi mhlawumbe nginomfazi ngishaya ngamakotishi kodwa konke lokho akusekho angisanalo ukuthi uyitshela ukuthi usazophinde ukhave nosisi la owangifonela wathi indoda yakhe isebenza ka Department of Education Umngani wakhala inyembezi umshadikazi mfowethu ugaxele kulento umkhwenyana wakhe and nama yikho into engamsiza ngayo ukude mfowethu and futhi ugaxele kakhulu wona bafo abanye cabanga bagaxeliswa into ebheda kanjani ilabantu abathanda kakhulu ukwenza ama sex ke lapha uzwa amapara ehlezi ethi musu ubheme lento umuthi awuyivutho ndaba awuchithi bafu ngapheli awu leyo nto akona ukuba right lokho ukugula kahle lokho kodwa wena usujabulela ukuthi okay umuntu esimama uyambitha nabo ngoba yena uthola mhlawumbe usechame kabili uthi wena mfethu awukachama uzuyeke bafo ubone ukuthi ayingeke na wena sifike kuyacasula kodwa wena athi ujabule eqaleni kodwa nje mekuthi ayubona na ukuthi ayingeke phela iyacasula lento waphela kahle isesimnandi ukuthi uchama kodwa ke thina ke sijabulela ukuthi nje usabhizi wena umuntu esimama usemanzi ute wena usastili usekhona umalume nje laba bamaraza abade besebenza bagaxeliswa kakhulu abafana time malume shala ukuthi umalume njalo memebhema na inkantini mhlawumbe edlala eceleni nokuyikhulumela ukuthi hey umuntu wamesimama ngizobafana i-toilet uBrown wangena kanjalo wafika sixoxela la wangena kanjalo cabanga uBrown wangena kanjalo and futhi bafundiswa yonke inceke yonke emfethu kade ngimbona izolukhuluma naye nje bese ngasho ngathi uBrown mfethu abona noma uBrown uqala kwami ngimazi nje ngimazi eyibe mjito smart lo mfethu smart guy swenka bra wami hayi manje ngiyambona futhi uyakhawatheka ke hayi ugaxele manje uyakhawatheka hayi ugaxele straight mina bafuna into bafu akuyona yabona ikhona into etestwa bafa itestwa lento bafu and futhi yabo mina uNkulunkulu uyazi phezulu ezulwini mina akekho bafu umuntu owabhema lento ngenxa yami ngenza sure nje ukuthi I will never ever ukuthi kungaba khona umuntu ezosafarisha because of me ayingeke uyazi lento uthi yenza na bafu phela lento ayihlule nokuhlanyisa umuntu uthola ukuthi umhlanyise usadiniwe wena ukuthi wakutshontshela into yakho mhlawumbe wamhlanyisa wahlanya kodwa uthi nje methi 3 years 4 years uyambona lokho enza into eyodwa awubusaba right now ngoba usubhodlile ngithi ukuthi kwenzeke kodwa lo muntu engamenza le yanto futhi usuke wazi na ukuthi ngeke isaphuma ngoba India lakutshela ukuthi faka yazikhipha yazifaka ayazikhipha thola ukuthi wakwenza nawe lokho usuyitshenile ukuthi ayifuse kuvele yangijwayela sethi ukuthi
umhlanyisi kodwa nje mewaphela iminyaka e1 3 4 suphodlile uyambona still lo muntu usahamba ecosha amaphepha omunye uthola ukuthi kuyabhebhetheka ke manje ukuhlanya kwakhe usahamba ushaya nabantu bayamshaya akasakwazi usho icontrol usengena esitolo kwaShoprite thatha isinkwa phume gijima uzophuma negethini uthatha isinkwa awekho nama security akubamba ama security akushaya menze sithi umuntu ongekho right mhlawumbe bekudethele ngaleyo ndlela kodwa nje ucabanga ukuthi uthatha isinkwa esitolo busu uyaphuma uyabona ukuthi umqondo awusebenzisanga lapho futhi umqondo ngempela uyaluza until uzugcina uqosha amaphepha ngoba phela ukuhlanya bafavusana ukuthi vu iqala kancane le kuyakhula wena omenzile umuntu uyayibona lento ikhulela phambi kwakho ungitshena bafo ithini inhliziyo yakho ubona umuntu uyahlanya uyakhula ekhanda ngesekhe yakho nje ukuthi wena ukwazanga ukuthi control inhliziyo uyitshena ukuthi okay kwenzekile kodwa ukuthi ngamenza into ebuhlungu ngamenza ukuthi ngimpanish upanisha phela kwanomba ngisho uNkulunkulu wapanisha kodwa musuzu uyabuyisa umqondo abanye abantu abanayo leyo nto and futhi abo mina bafu into engifundise kakhulu la eThekwini bafufeke ngabona mina bafu ukuthi ungamjaji umuntu bafu umuntu ungamjaji bafu mina ngitshena umuntu lapha la ngiphanda khona eworkshop ngithi azweni ungangibuka ngithatha kancane ubuka indlela engigqoke ngayo ngithatha kancane kodwa mase sithi sesiya ngokomqondo nakwezenzo nanemicabango ukuthi into engiyicabangayo akhongisho kodwa kwakucabanga lo ngicabangayo kodwa uthi ku right konke kuyikona ukuthi indlela yokwenza engenayo ngoba phela iningi lethu sine singene kule confusion ama drugs ebafu saphiwa thina sihlakaniphile sithi engikhala ngayo futhi uze wazi bafuthi usathane wayengangeni labantu ababona ukuthi vele abanakusasa wayengena labantu abona ukuthi tomorrow a bright future lo uthi ngene ngisebenza kwasho ukuthi uzosingena vele ngalesikhathi seyiningi indlela zokuthi singangena njengoba sangena ngama drugs ngoba umuntu ukhumbula kahle ngo 2009 2010 uzobona iWorld Cup usathane omningi ufikile ngaleso sikhathi ngoba abantu abaningi iyouth yethu nje ayisiningi esibaningi esaqala ukubhema lento 2010 2009 abasuthi ukuthi nabaningi 2009 kwenzeka ukuthi ngo2010 kwiWorld Cup kwafika abantu ababezobuka ibhola bafike babona ithuba lokuzodayisa ngedakamizwa balithola like ama mafia akwamanye amazwe athi mayifika lathi zinjela balithola usehlane kanje balithola ithuba bafo ngoba babesuka nento zabo ngale bengena la bisuka nento zabo ngale bezongena uyazi umuntu ukuthi awungiphethe noma amagrama u5 wavalele nje la esikwameni iwela nawo vele ubhuti bakhe mhlawumbe uyabazi badila ngalezi zinto ezikanje nawe usejele ukuthi hayi vele uzozibisa ngokuthi vele ziyiWorld Cup ngithi ukubone like imungena airport kunabantu ababuza imibuzo ukuthi kahle kahle uzokwenzani la nje ukuthi ufuna ke South Africa kwenzekani ngalesi sikhathi yena udlala insuku ngaka yayibona leyo wazibani uzophila kanjani lapha na ukuthi abathi hayi mina nginento zami yabo ngigrand ngiright phela nje ukuthi ngizoyibukela iWorld Cup ngalesi sikhathi kakulula ngoba babecasha ngayo iWorld Cup like meqhamuka nje umuntu wasePakistan mhlawumbe abantu basePakistan abayisikhathi bebebuza le airport ukuthi ayibonini nabangaka nizokwenzani la hayi sobuke iWorld Cup all right good kanti ngaleso sikhathi abanye babengaphethe into eright abanye babephethe into ebhedayo lezi afike zabhebhethekela la lezi aveza sifaka iconfusion eningi qinisela bafo isiya ngomtsha wendoda yini othe ufuna ukuyazisa abantu bangakini la uvela khona mina bafuna ukubazisa ukuthi okwamanje sengi-right lezi dakamizwa ade ngisebenzisa kodwa abangangijaji bona kodwa futhi okungangijajeni kwabo abalindele kodwa ukuthi njoba sengibuyele elokishini okuhle kuphela ngizobe ngihlangana nakho okubi ngeke ngisakwenza ngoba vele nami sengibonile isikhathi esiningi iswesti nanokuthi usukhulile mfowethu yabo iminyaka iyahamba like yabona abantu abazi ukuthi uzeleni la mina sithi sesisaba nama episode awu3 ufika kwakho la wathi professor iyodwa into engifuna uyenzeke ngifuna ukuthi elokishini la ngivela khona bazi ukuthi sengumuntu ozelwe kabusha in as much as ngumuntu osekhona edakamizweni ngizama indlela zokuzama but wrong no right senyamazi ngifuna ukwamukeleka mangibuye emphakathini ngoba ukhala lesigama sokuthi ungcobo baba wakho kunezinto uzizwe engekho right angazi noma ungakwazi uyiphawule khona la ngangiyibonela bafu ngangiyibonela yabo
umuntu bafu ngakubingelele ukukhulumise bela hey mayiqinisele usubuyile sawa ebuyile kodwa wenze kahle bra ubuye ngoba vele nasedladleni itime ashonile wabo nje wenza into right ngoba kahle kahle yabo njengoba mina kade ngihlala leThekwini osisibami wathi sagula ubaba sigulwele ukufa nokuphila sitsheniwe futhi ukuthi ushawe cancer isiku stage 5 futhi lapho sewusuku nje lokuthi uthula nini siyalindela kodokotela kodwa nje okuningi aseke singakwenza nakhona esesukile kulezi ibhedlela zala sebemuse eMaritzburg osisibami bamfaka isibhedlela semedical ila afika athulela khona nakhona okay ngahlala unarazo yabo kumuntu ohleli ukuba mhlambe ngahlala naye inyanga eyodwa sihleli naye kanje ngokuthini wagoloza shothi ukuthi ayingeke lapha esibhedlela bangiphethe kahle ongcono ningibuyise ngiye ekhaya bamthatha komamkhulu basentuzuma bambuyisa bambeke ekhaya shothi nami osisibamba ngifunela ngaleso sikhathi ukuthi ayibo baba uyagula kanje iphuthuma ekhaya same day bafo qeda ngisho same day ngafika lento yabenza ukuwomndeni bebe surprise ukuthi hayibo qinisele ovela kushiya konke weza nje straight ngoba mina uqala umuntu owahlala nobaba kanje bafuna ngatshena iqiniso ngihlala naye kanje endlini sisibabile gula ngihleli naye kanje ezithathu esesibhedlela yimina ugcina ngihlala naye ekhaya nakho ke ezeshonela le khona isibhedlela eMaritzburg ngoba ubesesegula esesenandi esesukile esibhedlela ukuthini uthi bamphathi kahle vele ke naye umuntu baba abo obekhulume kambi komunye umuntu abo nje mhlawumbe beyisonesi futhi nababa sekhaya bayibona lento ukuthi mhlawumbe uvusi bebuye ekhulume kabuhlungu mhlawumbe usisi begcine bengaphisisabi nalo uthando lokumsiza ngoba ukhona la sitshena khona ukuthi uke wahlala mhlawumbe isonto kungekho umuntu ofika kuyena unesi nje ozombuza ukuthi waphuzile amaphilisi kanjani wabona ukuthi uzethulele lapha nayo ngeke uzokufihla ke vele nokubi mhlawumbe ukhuluma bona akwenza kubona uzobeka lokho okhamselana kodwa nathi mase sibuka bangameka kanjani umuntu ekhula isibhedlela isikhathi esingaka shuthi ngoba vele baba sebazi nabo mhlawumbe ukuthi okay ushawe cancer noma engafa vele lo baba yabo ngoba vele uthe nje iqamba eyohlala khona eMagandi ibona basitshena ama results akho ukuthi ubabuyeni phethe ukuthi nokuthi kona sengaba khona ukuthi mhlawumbe uyaphila leso sikhashana mhlawumbe lo nyaka kodwa asiboni kahle ngoba ilonto level yakhe ye cancer emshayayo iku stage 5 futhi umusi ku stage 5 bafu sesekula ke kulindele ukuthi ungathula noma nini kodwa ngahlala ngabekezela ukuthini ubaba wami bafu ngangikhala inyembezi every day ngisho hey ubaba ngambalekela and futhi manje ngizobuya ekhaya esekulisini kodwa ngathi hayi ngoba ubaba moyo yena wangilethe emhlabeni ngeke ngimbalekele umuntu wangilethe emhlabeni bafu ngitshela ukuthi even abantu basekhaya bebethi mebengena endlini bevale kanje bafu kodwa mina bengihlezi kanje ngisho futhi ngithi ukuthi nami ngangena lento yakhe uyena vele wangilethe emhlabeni futhi kusekudaliwe ngoba for indlela inhliziyo yami yaphuka ngawe yaphuka kakhulu yaphuka abona abantu bangasekhaya bafu ngibona ukuthi la bafu ngibona ukuthi even ngihlele estradini ngasekhaya nje emqaqweni la kudlula khona wonke umuntu tosihlalele samajita siphembele inkantini uyabona ukuthi amajita nje mfethu okay ayangibingelele kamnandi yakhuluma nami kodwa bona lento yokuthi nje usubuyile eqinisele ayipheli kubona emlomeni like bafuna ukuba neshow ukuthi lo muntu uzoqala lezi zinto zakhe manje yabo noma mhlawumbe ngoba efikile ukuthi uzongcwaba bakhe ephinde yami uyayibona nje umuntu okuleyo umqondo ongekho right ukwamukela kahle umphakathi awungamukeli ile nto bafike engibulala ngisho inhlizweni namanje ukuthi even abantu engihlala nabe workshop mina ngithunywa nangekhadi bafu nginikwe inamba kuthiwa hamba uyokhipha mhlawumbe cash send abo leyo umuntu uyawazi ukunika inamba zepin kunike nepin security code ethamba ukhipha cash send into engayibona kona usangabuya bafuna umtshela ukuthi bayiphisile iphumule manje uthi uyikhipile kodwa ngokuthi abantu ade bengithemba bayanginika bangithuma ngeimali zabo ama1000 bafaya mhlawumbe imali encane qinisela yazi bangithemba ngayo bafoma into engisho iyodwa since nami mina ngiyafisa ukuthi bakwamukele same time kodwa sizokhumbula ukuthi if uzonele wena igama emphakathini nami ngikhule ngihlupha ngakithi sure iwena futhi uzoyilungisela sure singakubalula vele ukuthi kwamele bekwamukele mina nginesho ukuthi usushintshile umuntu kunamaphutha ke hayi umuntu ongenawo amaphutha
and amaphutha adalelwe khona ukuthi alungise. So bafu nami nginesifiso sokuthi umphakathi ukwamukele, and ngiyazi le video izohamba ibanga elide iyozibathola abantu bangakeni, and njengoba undaba mlonyeni kukhulunywa ngawo namanje usazoba undaba mlonyeni kuzokhulunywa ngawo, kodwa engicabanga ukuthi manje into ezobe sekumehluko ngayo kuzobe sekukhulunywa into eright ngawo, ngoba ngicabanga ukuthi nanezingane ezikhulayo emphakathini uma zibona uqinisela kukhulunywa ngayo kuthiwa waye ukuthi zimbone seshintshile phambi kwakhe, kuzobe inspiration naseyinganeni ezikhulayo. Mina ngisho ezinye ingane bafo ezincane engaka ngasekhaya mase ngibona bevele igijima, hayibo uma ngibona uqinisela, hey la ngathi edlula lamanje ngalesa sikhathi ngibona ukuthi ngeke ngisayena umuntu mina ngasekhaya sengisilwana bafo ngisho ngingaqekezile mina kuzosolwa mina kuze kube ikona ukuthi akuphuma ubufakazi ukuthi ngangikhona kuleyo sini mhlambe ngekele ngalondlela, kodwa nje ubone ukuthi umuntu bekwaqekezela nje umuntu oqala ufike emqondweni qinisela hayi ukuthi mhlambe mina ngedwa bafike bengiqekeza ngasekhaya, bakhona nabanye ade beqela namanje basahlala khona, abanye bayafaka njengoba nje umngani wami ebengenza na izinto bekuthiwa umthoko. Yeah, okay, umthoko uyena umuntu engasho ukuthi even i-drug leli besilibhemele endlini yakhe ukuthini yena unothuru ngaphandle. Yeah, ugogo wakhe uyasebenza ubuya njalo ntambama ngo4 sinogqoka ama-uniform kuba ngathi sesikoleni sikhiye ngaphandle ngate kuba ngathi sesihambile kanti singaphakathi. Hey, silinde ukuthi ehambe singcabelekele kamnandi la ntambama uzobuya kube like besile esikoleni kanti esile imizi asekayibuka kanje manje mengena umthoko kubo nami ngiyangena ekhaya ngoba ngehla nje kanje nakhe ekhaya ungani uma bekanje naye ugcine ezeshona, kodwa ukushona kwakhe ushone sengila eThekwini sengizwe kuthiwa umngani wakhe ushonile. Hey, kodwa futhi ukushona kwakhe kuyinkinga bafu ukushona kwalo mfana ngoba abamgcobanga abantu bakubo kodwa abafethu akade shoshoba nabo leko Phoenix mengibabuza abaningi abantu kuye Phoenix bewebezela eThekwini abangasekho abangazi ukuthi bekumngani wami. Mengibabuza ngomthoko kuthiwa umthoko thina samgcinela imali and futhi ukulimala wakhe kokulimala okunzima kodwa mesibabuza abafethu bebenokuhlala naye bebenokulala naye bathi wahamba nje ewumuntu oya nje uyohlanganisa somewhere else kodwa ilimele. Ngoba ngitshela bafu khona la khona ngeke ngatshona ukuthi uphume esibhedlela ushanga uziphi usuka la uzoshana bese le injury umthungu nakukububububu sengizothi useshonile kumanje nje ugogo wakhe nawo useze washona engamngcwabanga engazi ukuthi kwenzekani ngomthuko. Umngani wami bafo akekho umunye umuntu obumngani wami ngaphandle kwalo mfana even elokushini bayakwazi lo umthoko uqinisele kwaziwa nje umthoko uqinisele umthoko wena ke yena ngokuthi behlala nogogo okuningi vele besike sikwenze sifihle khona kamthoko ukuthi ugogo akanaki gogo futhi une outside building ahlala kuyona umthoko uhlala ngala kuThurumu lo Thurumu ohlala umthoko nawo wokuhlala ubaba wakhe sithi washona ubaba wakhe gogo kwasethi hayi uzohlala la mthoko ngoba vele ngala iroom iyodwa bese ube ikitchen futhi manje kusekho umuntu umuzi usugadwe udade wabo kagogo kamthoko nomthoko akasekho. Mfethu ngalo 2 minutes osele ungathini ebantwini ngayidakamizwa ungamiyala uthini umuntu njengamanje ubuka le video osaqala indaba zeinsango osaqala indaba zongalawuleki bafo ungathini ukuphola kwakho? Abo nje umuntu osaqala bafo abome ebhema insango right yabo lezi ezinye engacabanga ngisho ukucabanga lezi nje kusuka kuwunga cocaine what engafuni nokuyitesta ngoba inkingi ilimazana ngokutesta ngoba muko watesta sisodwa lesi sinye sizoba lula ukuthi siteste naso ngoba zicishe ifana nani kodwa ihluka kancane lezi zinto ngoba khona irock khona icocaine kube khona itik kube khona itash itash icishe ifane na icocaine ihlukana ismell sayo nanama level price price kodwa idosi yakhona nje yonke lento iyenziwa ngecocaine kodwa kuhlukana indlela zokusebenzisa isibhedlela sodwa kuhluka amagumbi. Yebo manje nje yabo umuntu nje mfethu obhema insangu nobhema ugwayi uright ungakucabanga okunye bafu ncane iphuzela utshwala mufuna ukuba high kakhulu ncane uphuza utshwala ngoba muko waqala wathi ufuna ukuzitashi ngizwe itashi ba sungenile. So abantu njengamanje into esiyisho ngaleli minute alisele bafowethu uqinisele uyindoda esishintshile usezelwe kabusha siyacela mayebuya emphakathini asisho ukuthi
again same time mnikeni ithuba njengoba namnika ithuba emncane njengamanje usemdala ushintshile uzelwe kabusha kwakhala nontando khona umfo wakho uMara naye sewayeka idakamezwe uthi eroundini lapha ahlala khona makulahleka into noma engatsheliwe yena kodwa uyabona ukuthi kusolwa yena lento engiyibalela bafuthi iziyenzeka ngivele ngihambe ngigugu ngiyibuyele mina ngakho ngithi ngihlangane nawe yabo mhlawumbe umuntu ongimaziyo vele uthi nokubasiza abafethu emini kanje njoba nami ngithe angijwibe ngize kuwena ngizocela usizo ngokuthi ngiyabona ukuthi lento yabo nje bafu nje bade ngengcwabo babela ngifike ngabona khona bafu ngiyakubona lokho into singiyavakasha ngihlale 2 days 3 days ngihamba yabona kulokho ngihlalile bafu phela ekhaya kulokho ngahlala inyanga nobaba ngaze ngaphinda ngahlala enye inyanga sengicwatshiwe ekhaya kwaqedwa engakuba kane nkathi kuthuthwa ngasekhaya ngoba njengoba kuthi kade kwakhiwa imixhaso sithutha siyohlala emfela ndawo ngangikhona nami mina ngifake impahla etrucking kwakhona ama-truck ke amasipala ayisiza yabo ayiqashwe ikhansela nje ukuthi asithathele impahla esisele laphana la ubekwe khona ngifake khona impahla cabanga nakhona lapha elindela awu2 amalindela esekhaya ngenhlanhla ubaba shuthi wawusebenzisa umqondo yabo wawazi ukuthi kwenze kube imixhaso emibili manje nale mixhaso emibili bafunga yabona ukuthi abanye abangithandi kahle abanye bayafika ngisho la eThekwini bafo bezongiconfuse umqondo yabo bezongifuna ukuthi ngidayisele wamuzi ngeke ngudayise mina la muzi esekhaya ongcono umuntu engaze ngibulale embulelela wena uthi angifuni ukumdayisela ngeke ngudayise ngoba bafo qondane kahle impela mfethu ngalesikhathi vele mfethu nami ubuyelwa ingqondo ngibuyelwa ingqondo ngoba hlahla ingqondo ibuye kakhulu njengoba kade kushona ubaba ngibonile ukuthi ungahlali kwami nobaba ungininga ngikwazi ukuthi ubaba bekwenza kanjani engakube ezinye izinto zababa ecwilile kumanje ngenxa ukuthi akekho umuntu oyigazi lakhe kanje ube kanje naye abantu bangaphandle amantombazana athandana nawo amanye anozwelo ayakwazi ukukhipha information ukuthi hayi uvusi wagcina enza ukuthi endaweni ukuthi wagcina enza ukuthi ngoba nami qinisela siphelile isikhathi nina ke ndlondle nophapha ekhanda niyosho manje mfuna for part 4 angisazi mina cha kuyaqala ku 47 mina njengo professor ngiyidede indawo